Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün iyulning 23 bazar ertesi kunu. Terrorchilikda saxta ve uydurma davası boyunca Rusiyada qanunsuz sureti tevqif etilgan Ukrayin siyasi mabüsi Pavel Grip için qabatlov hukmini Rusiya mahkemesi prokuroriga qaytardi. Madde uygun olmaganından sebep eski variantta madde 8 yıl közde tutulaydı. Yanı variantı 10 yıl. Bugün Rostov mahkemesinde Ukrayin siyasi mabüsi davasında ilk mahkeme oturuşu oldu. Prokurorun versiyasına göre Ukrayin Rusya kız talebesini patlayıcı madde yapmak ve mektepte patlatmak mecbur etken. Prokurorun çıkışından son Pavel Grip qabatlavlarının razı olmaganını ve qabatını tanımaganını bildirdi. Tafsilatlıca mahkeme oturuşunda bulungan Hromadskiy radio jurnalisti Irina Romaliyska aytып berejek. Шымали Кавкази mahkemesinin mahkemeci kollegiyası prokuror iki varianta 8 yıl gösterdi. Şimdi ise deniştirdi. Anlaşılmamızlık için mahkemeciler onu kaytardı. Boleleknin mahkeme oturuşu olmadı. Tevkif ettu vakti oktyabrın 22'sine kadar uzatıldı. 19 yaşlı Ukrayin Pavel Grip'ni 2017 senesi avgustun 24'inde Gomel'de belgesiz adamlar tutup aldı. Belarusiyage ictimai ağlarda yazılışkan kızla görüşmek için geldi. Ama evge öyle qaytmadı. Sentyabr'de oğlan Krasnodar taqiqat tevqifhaniyasında bulunğanı belli oldu. Şimdi ise Pavel Grip Rostov-na-Donu sezosunda tutula. Rusiya hakimiyeti onu terror eylemlerine hazırlık görgeninde qabatlay. Ukrayin siyasi mabüsi Yevgeniy Panov'nun hükümüne karşı müdafaa tarafı Rusya Yukarı Mahkemesi'ne istinaf verdi. İşgal altındaki Kırım Mahkemesi diversantlar hakkında saxta ve uydurma davası boyunca onu qabatlı dep tanıdı. Sanki Panov yarımadada teraktlarga hazırlık görüyordu. UATV'ge advokat aytып bergeninin koreyan Müdafaa tarafı siyasi mabüsünü butunley aklamak rica etti. Panov 2016 senesi işgal altındaki Kırım ile memuri sınırda tutup alındı. FSB hadimleri hafiyeliknin daimi hizmette olgan hadimi dep adlay. Ukrayna Müdafaa Nazirligi butun qabatlarını inkar etti ve bu Rusya maxsus hizmetlerinin provokasiyası dep düşünüyor. Наша задача подать апелляцию. Bizim vazifemiz istinaf bermek. Fırsatlarını mahkemeye baksın. Yarın onu sezoda ziyaret etmek tırışarım. Şimdi hükümden son birden ceza çekirecek, yerini alıp getirecek. Bir şey beklenilmey. Karar anda amelge girecek. Men bilesem sezot ulu olganından sebep başta Krasnodarga yibirilecek. Ukrayna Tehlikesizlik ve Müdafaa sahasında birinci milli hakaton Kiyev'de başlandı. Yarışmada 5 gün devamında IT mütehassısları kapı ardında NATO ekspertleri ile birlikte müdafaa programmalarını işlep çıkaracak. Esas maksat kuvvetli kuruluşları arasında yardımlaşıvını iyileştirmektir. Ayrıca bu programmalar alyansının ittifak iştirakçı memleketlerinin analogik sistemalarının uygun olmak gerek. Geçen sene Ukrayna Londra'da 2 altın ve kumuş medalini aldı. Bu sene 15 takım iştirak etti. Поки що ми з вами йдемо шляхом. Şimdilik biz sizinle beraber ilk adımlarını yapamız. Ukrayna için hakaton sözü yanı değil. Ama müdafaa biz için yanılıktır. Ve NATO ortaklarımız ile onu geçirebiliriz. Böyle tedbirler son derecede mühimdir. Biz problem sahalarını bilgiledik. Ukraynalılar biz tavsiye etkenlerden çoğusunu öğrenip aldı. Ve Ukrayna teşebbüsünü öz başına alganını da gördük. Çünkü velki teşat motoru biz edik. Kabul hava limanındaki patlav neticesinde elak olganlarının sayısı 23'e arttı. 107 insan yaralandı. Türkiye'den gelgen Afganistan'ın vice-prezidenti Abdullah Rashid Dostum korteji hava limanı terk etken son birkaç dakikadan patlav oldu. Bombacı hava limanıga kirişti vice-prezidentni tarafdarları beklegen edi. Ozunu patlattı. Haber agentligi amak bildirganine göre olup geçken vakalar boyunca İslam Devleti terörist teşkilatı mesuliyetini öz başına aldı.
Куба парламенты яны анаяса алейхасына мақул көрді. Вестиқа 1976 сенесі қабул етілген әсас қанунны деніштірежек. Бұл қанун хусуси мүлкіні қанунелештірежек, дин сербестлігіні пекетежек ве джинси ве этник элементлер бойынша дискриминациясыны ясақ етежек. Яны алейхаға көре мемлекетті акимиет девлет башы ве үкімет башы арасында бөлінежек. Шымдылік эки вазифе ішлеріні президент эдайты. Весиқа августның 13-ден октябрінің 15-не қадар умумхалк музыкересіне чықарылажақ. Канаданың халқара анкешафы Назира Мари Клод Бибо исенжілара тешіні тоқтав режимінің бозув избатларынен танышылды. Украинада Канада елчісі Роман Ващук ве Украинада БМТ-нің юқары идересінің комиссары Павло Матеу или бірлікте Донбасста болунды. Шымдыки жебе вазиеті қындаки Канада делегациясына бірлешкен құветлер команданы Сергей Наев айтып берді. Русия işgal жордуларының атеш тоқтатув режимінің бозылығына камера қайдыларында көстерді. Украина ве Канада арасында мунасибетлер пек чоқтан олған. Канадада 1,5 миллион украин яшай. Канада üçün Украинаға ағыр вазиетті ярдым етмек пек муимдір. Мен халқара анкешафындан Назира üçün мында келмек ве көрішів кечірмек пек муимыды. Щиро вітаем вклад уряду Канады. Украина силі құветлерінің кешафына Канаданың сиясыны қабул етеміз. Мунасибетлер Украина ве Канада үкіметлерінің екі тарафлама анлашамасы нәтижесінде майданға кетірілді. Канада бізім достымыз. Бокстан ахыр чекіде бірінші Украин там чемпионы Александр Усикны мұхлислері Киев авали манында қаршылап алды. Ән унванлы Украин боксченен учақ аман яры кежеде қонды. Ғалипны UATV чекіш группасы да қаршылады. Киев авали манына учақ келмектен ярым саат вел аяқ басмақ үшін ер йоқ. Бұтын категориялардаки қошақларының сай болған бірінші Украина бокчусыны мұхлислер қаршылай. Перед вами находится первый в истории Украины. Угунезде Украина тарихында ихтисаси бокстан бірінші там дүния чемпиондыр. WBO, WBC, WBA, IBF версиялары бойынша дүния чемпионы. Бірінші бокс тарихында Мухаммед Али кубогының сайбы Александр. Озюғали пайта бірінші арзусы ратланмақ ве балаларына көрмектір. Какие у меня ощущения? Да никаких, я спал. Насылты суратларым ич бір түрлі. Мен бір ярым саат юқладым, мұнда учқан вақытта. Ұрыштан сонда ратламадым. Бөле іште юрдым, бір шайшадым, іштім, шейлерні жейдім. Александр оның үшін мақсус язылған Василий Жадановның братья ері алтында ринға чықты. Рус Мурат Гасиев или Уруш 12 раунды вам етті олардан сон әкемлер бір ағыздан қалебені Украинге берді. Чемпион кубогны айры алып кетме қарар алынды. В багаж что-то не рискнули сдавать. Багажға бермек істемедік, чүнки бір ерде жүйіла бөлер еді. Достларым құдам арабада алып кете. Менің севімле апайым Екатерина Михайловна о кубок үшін, құшақлар үшін де айры ерлер азырлады. Александр Усик бокс тарихында 4-ші там дүния чемпионы олды. Бокс рейтингінде 10-ші ерден 7-ші ерге көтерілді. Александр Усик. Құрметті серджилер, бұдақыға бұл соңғы хабарамысы да чо хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыны сағлықнен қалыңыз, көрішкенде.